Reka rero turebe isengesho rya Dawidi. Umunsi umutwe w'ijambo ni isengesho rya Dawidi. Umutwe nyamukuru murabizi ko Kristo akuzwe muri byose no muri bose, ahabwa icyubahiro. Iyo turagenda buhoro buhoro Zaburi ya 86 yo ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Uwiteka ntegera ugutwi unsubize, kuko ndi umunyamubabaro n'umukene. Rindira umutima wanjye kuko ndi umukunzi wawe. Mana yanjye kiza umugaragu wawe ukwiringira. Amen. Hano baratubwira ko ari isengesho Dawidi. Amen. None Dawidi yari umukene? Ô Éternel, prête l'oreille, exauce-moi car je suis malheureux et indigent. Ese yari umukene? Ngo amumve kuko ariki malheureux et indigent. Uwiteka ntegera ugutwi unsubize, kuko ndi umunyamubabaro n'umukene. Ndi umunyamubabaro n'umukene. Muribuka Yesu icyo yavuze? Hahirwa abakene mu mitima. Dawidi ntabwo ari umukene w'ibintu. Dawidi ntabwo ari umukene w'ibintu. Ntabwo ari byo yagiye gusaba. Amen. Urumva uyu munsi ibyo twize mbere rwa rufunguzo rwo kwinjira muri amasengesho ngaruka kwezi afite umutwe nyamukuru uvuga ngo Kristo akuzwe muri byose no muri bose. Mu ijambo rya mbere byo kumenya ko akwiye gukuzwa muri wowe uri busenge amasengesho. Kandi kugira ngo akuzwe muri wowe twumvise ko ari ibintu bikwiye gukorwa muri wowe. Ni ibintu byose bitajyanye n'ubushake bw'Imana, kandi ubushake bw'Imana bugaragarira mu ijambo ryayo. Nta mpamvu yo kwitwa barokore tufite imitima yuzemo ibintu bitanezeza Imana. Kagendana inzangano, kagendana biki byose, asebya abandi, ukagambira ibintu bibi, hanyuma ukumva yuko uri umurokore urajya mu ijuru. Bishoboka? Ijambo ry'Imana ni ryo muti umutima. Imana ishimwe. Noneho tumaze gutunganya rero urusengero rw'Imana, twumvise ko urusengero rw'Imana ruba he? Ni umubiri wawe. Umubiri wawe n'urusengero rw'Imana, ngo ko Umwuka Wera aba muri wowe. Umubiri wawe ni ingoro y'Umwuka Wera. Ni kuvuga wowe wakiriye Yesu, umubiri wawe witwa urusengero rw'Umwuka Wera. Twabisomye he? Makorinto kangahe? Icyo bingahe? Ungo kangahe? Musubiremo. Nta na kimwe tukwiye kwizera kitanditswe, kuko ntabwo twizera ibitekerezo byacu, ntabwo twizera filozofi zitandukanye. Nababwiye ko abanyabwenge b'isi bagiye batakara, sibyo? Nabaye ingero z'abantu bangahe? Babiri. Sédar Senghor wigeze kuyobora Senegal, le père de l'indépendance ya Senegal, umunyabwenge yemewe muri za kaminuza zitandukanye zo ku isi, yigeze no kuba muri leta y'Abafaransa, sibyo? Yabaye mu nteko y'Abafaransa. Okay? Yabaye ni philosophe, ni poète, bamwita président poète, etc. Twabonye ko nawe aho yavomye ni ku bantu batandukanye, bose bakaba baho ikintu kimwe
la civilisation de l'universel. Sitababwiye byari byo? Amen. Hanyuma twabonye ko na mbere ya Senghor hari nk'umuntu witwa Leibniz, umunyabwenge w'umudage wabaye mu kinyejana cya 18, yapfuye 1716. Yapfuye 1716. Ibyo apfira mu mujyi w'Ubudage witwa Hanover. Mujya muhumva? Yari umuki? Polymath. Umuntu azi ubwenge bwa buri kintu yose, imibare, physique, histoire, géographie, politique, ibiki byose. Yari umuntu azi ibintu byinshi. Ntabwo yari umuntu azi gusa géographie cyangwa histoire cyangwa physique cyangwa chimie. Yari umu polymath, yarazi discipline nyinshi. Leibniz. Wayibise? Uriya nawe twabonye ko nawe yaribeshye, ko abantu badakeneye ubutumwa, kuko buri abantu bose mu mico yabo no muri culture yabo n'iki byose yabo bafite ibyabo kandi byemewe. Nta n'umwe ari kuvuga ati mwebwe hari ibyo mubuze, mwebwe twe tufite tuje kubiba. Babonye ko bibeshye. Ibyo bise la culture de l'universel cyangwa la civilisation de l'universel, ahubwo n'ubutumwa bwiza. Baribeshye. Amen. Kuko ubutumwa bwiza buratreta de l'universel nyine, kuko bavuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Si ngombwa ko muba mwaratuye hamwe, aho uvuka hose ni muri mone Adamu, uvuka uri umunyabyaha. Abaroma 3:23. Dusomere. Indwara rusangi, umuti rusangi, nibyo Imana yakoze. kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Amen. Voilà. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. None mu jambo rivuga iki? Le péché c'est un problème universel. C'est une problématique universelle. Icyaha ni ikibazo rusange cy'inyoko muntu. Amen. Waba ufite uruhu rwera, sibyo? Icyaha cyafashe inyoko muntu. Donc ni universel. Imana mu kugikemura rero yazanye umuti universel. Ko Kristo yapfiriye bose. Nubwo bose bitabagera akamaro kuko batizera, ariko Imana yatanze igisubizo kimwe rukumbi ku kibazo cy'icyaha. Ni Yesu Kristo ku musaraba. Imana yabwa icyubahiro. Bari abanyabwenge rero ntibigeze bamenye ibi, kandi ibi ntago bikeneye ubwenge bwinshi. N'abakecuru bacu sibyo, nubwo yakumva ubutumwa ari mu zabukuru, umwuka wera aramufungura ubwenge akabimenya, akamenya ukukuri. Ariko bari abantu b'intiti barapfuye batabizi. Kinikomeye cyane. Amen. Terrible. Yo mpamvu yo numvise abantu batuka iby'ubutumwa bwiza, batuka Imana bababarire, ntabwo bazi ibyo barimo. Ntabwo agatuka iby'Imana, agatuka Kristo, agatuka biki, ntabyo bazi barimo. Parce que le péché est universel. Icyaha ni ikintu cyafashe inyoko muntu, kandi nta gisubizo cy'icyaha kindi atari Yesu Kristo ku musaraba. Wayumvise? Ibindi nabyo ni ibintu abantu bihimbira gusa, bakihimbira amadini, bakihimbira ibiki, bakihimbira imisengere, ariko ukuri kw'Imana nuko icyaha cyafashe inyoko muntu yose. Amen. Kuva kuri Adamu na Eva dukomokaho twese. Hanyuma Imana rero izana igisubizo kimwe. Il n'y a pas 36 solutions pour le péché. Cyane kimwe n'igisubizo ni kimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Namo Paulo yavuze ngo umviriza, ubutumwa bwiza ntabwo bunkoza isoni.
ko n'imbaraga z'Imana zizana agakiza ku bantu bose, uhereye ku muyuda ukageza ku mugirikira w'umunyamahanga. Wabizi? Nta wundi agakiza kabonerwamo. Soma Ibyakozwe n'Intumwa 4:12. Ega mukwiye kumenya ijambo ry'Imana mukaryizera. Muri ibi aho Satani arakubita inyanja agatarutsa imiraba n'ibiki, mukwiye kumenya icyo mwizeye. Imana ishimwe. Ukwiye kumenya icyo wizeye kandi ugahagarara ukatura ibyiringiro byawe. Imana ishimwe. kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Amen. Atari izina rya Yesu Kristo. Ibise ntabwo byumvikana, kandi birumvikana impamvu ni muri we agakiza kabonerwamo. Niwe wenyine wabayeho nta cyaha. Rero Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana, weshwa no kwizera, ugakomezwa no kwizera. Imana ishimwe. Nubwo isi yose yabyanga ibi, ntibireka kuba ukuri. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ko niko kuri, nta kundi guhari. Ni Yesu cyangwa no kurimbuka. Ngo niko kuri. Imana ishimwe. Haleluya. Hariho umupoete umwe kandi yari umu artiste ibinyejana byashize mu Budage, yaririmbaga n'inanga ye avuga nabi umunyagalilaya. Urumva wari tuvuga lo Galileen ninde? Ni Yesu. Ahanga indirimbo zo gutuka umwami Yesu. Hanyuma igihe yapfaga rero, nisha kubabwira, igihe yapfaga yavuze amagambo. Yaravuze ngo inanga yanjye, niyo ndabishyira mu Kinyarwanda, inanga yanjye yamenekeye ku rutare. Inanga yanjye yakubise urutare irameneka. Murabyumva? Inanga yanjye yakubise ku rutare irameneka. Hanyuma mu gushyiramo umwuka aravuga ngo o Galiléen tu as vaincu, ngo umunyagalilaya waratsinze. Inanga no kuvuga iki? za ndirimbo zakubise ku rutare. Urutare ninde? Hanyuma ziragira gute? Haleluya. Mfite liste y'amagambo abantu bakomeye batandukanye ku isi bagiye bavuga ku mfiro, ariko abantu bahakanaga Imana. Sibyo? Mu gihe cy'ubukomezi bwabo batukaga Imana. Mfite liste y'amagambo bagiye bavuga ku mfiro. Bivuga ngo bagiye bafata amagambo yabo iyo ageze ku mfiro. Harimo iy'uwo nawe rero. Oyizi. Arundi nawe mu gupfa kwe rero. Abo ntabwo ari abantu baraho gusa. Abantu banditse amateka mu isi, ariko bagahakana Imana, bakanayituka ku mugaragaro, bagahindura ubusi byayo. Mfite amagambo y'abantu batandukanye. Umwe wundi yaravuze ngo abaganga bari hafi aho ashaka kuva mu mwuka bwa nyuma, ibyo mutago gusamba, sibyo? Ngo abaganga bagize ubwoba bari bamuriho, ngo yasambaga asaba imbabazi intebe, asaba imbabazi ameza, asaba imbabazi uburiri, asaba imbabazi buri kintu cyose z'ibyabye. Aravuga ati Imana izandinde, uwo n'umuganga we muri abo, Imana izandinde kuba hafi y'urupfu rw'umunyabyaha. Ubundi rero muzi mwese n'abatamubonye mu maso ariko baramwumvise, witwa Idi Amin. Niba bamuzi, baramwumvise. Murazi ko yapfuye mwebwe? Murazi amagambo ye ya nyuma?
yapfiriye muri Arabia Saudite. Umuganga umuforoma wari umuriho umudamu niwe yanditse amasaha ya nyuma y'Idi Amin, kuko niwe yaramushinzwe kumusirve mu burwayi bwe mu bitaro, ngo sinigeze mbona umuntu ateye agahinda mu bantu bose nabaye hafi nk'umuforomo nk'uyu mugabo. Ati koko abanyabyaha bapfa nabi. Ati yapfuye avuga ngo ntabara simfe. Idi Amin Arabia Saudite amubwira ngo ntabara ngo simfe. Ibaze, kandi yavuze ngo arizera Allah, ariko agasaba umuforoma ngo mutabare ngo ntapfe, kandi yarisha abantu batabarika. Ngo Imana ngo kuva ndi muri uyu murimo sindabona umuntu yanteye agahinda nk'uriya mugabo. Tesa agahinda yuko mukunda ko ndazi ibyo yakoze, ariko twe turavura bose. Arabia Saudite yari yamuhe buhungiro, urabimva? Ati amagambo ya nyuma yanteye agahinda. Umuntu abigihangange akica agakiza akarangiza gutya, ngo yarameze nk'agahinja kari karantabaza. Idi Amin dada, usubire mugende mu mavideo murebe wari we. Yafashe abongereza b'abagabo azana iriya yitwa guterana yindi baheka guri ingobyi, afata abazungu abongereza, afata ingobyi, yambara uniforme n'amapete yose yiba marshal, ajya hejuru ngo bamuheke. Urazi ukuntu yararemereye, baramuheka aravuga ati jyewe ndi umwami wanyu. Ngo nimwumve rero mwebwe mumenye ibyo mwakoze. Hatureho ni jyewe Idi Amin rero umwami w'Ubwongereza. Ati nabimenye n'uriya mwamikazi wanyu, ni jyewe. Amavideo arahari. None dore rero yapfuye ararasaba imbabazi umuforomokazi ngo amutabare ngo ntapfe. Ese ndabuze urupfu gute? Umuntu ashobora gutuka Imana akagira gute mu gihe kimutize akuka, ariko iyo ugeze ku mfiro ubuhangange burahagarara. Imana yabwa icyubahiro. Na nibyo umubwiriza mwene Dawidi yavuze muri aya magambo. Ecclesiastes umubwiriza 8:8. Biragoye gufata se nundi muntu wese uzamubwire 8:8 umubwiriza. Nta muntu ufite ubasha ku mwuka wo kugira ngo awiyumirize. Ugende buhoro buhoro. Nta muntu ufite ubasha ku mwuka we kugira ngo awiyumirize. Afite areke ku ugenda, sibyo? Kandi nta bubasha afite bwo kwimira umunsi wo gupfa. Muri izo ntambara nta gusezererwa, kandi uwitanze gukora ibibi ntibizamurokora. Amen. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Umuntu ntabwo afite ububasha ku mwuka we ngo awubuze kuva mu mubiri. Ngo nta wakwibuza kuva mu mubiri iyi saha igeze. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Ngo nta bushobozi afite ku munsi w'urupfu rwe. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Ngo muri iyo ntambara y'umuntu ariho arava mu mubiri agenda, ngo nta gutabarwa kuriho. Umenye ko muri iki gihe Yesu ntaraza.
mu isano rya kera mu gihe cya Salomo, imyaka 900 mbere ko Yesu aza. Nta mutabazi yari ahari. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Ibyaha by'abanyabyaha ntacyo bibamarira aho mwanya. Iyi verse rero igaragaza neza iyo ntambara Idi Amin yarimo mbere yo gupfa. Nibyo uwo muforomokazi yari arandika. Mubifate umutwe. Umubwiriza 8:8 nubishaka ubyandika ubishire imbere y'uburiri bwawe uzajya ubyibuka. Wabizi? Aya ni amagambo umuntu wese utuye ku isi akwiye kumenya. Staline narababwiye ko yapfuye, murabyibuka? Il a envoyé à la mort des millions de gens. Staline yohereje abantu, yishe abayuda barenze abo Hitler yishe. Yari umwanzi w'abanyabwenge, yishe abafilozofe, yishe bande, kugezaho n'umuryango we bwite awadukamo nawe arawica. Famiye umugore bose akabafata akabajyana hariya muri Gulag muri Siberi, ahantu ubukonje bumanuka 50 munsi ya 0, bakajya kumena amabuye n'ibiki. Yarangije n'abandi bose yaduka mu muryango we nawe asigara yibana wenyine. N'umudamu wakoraga mu rugo niwe yagumyaho, niwe ajya mutegera icyayi n'ibiki. Staline. Uriya Putin ari ku ntebe ye, ariko umenye ko Putin ari ku ntebe y'Uburusiya bwagabanijwe. Staline yari akifite biriya bihugu byose. Amen. Staline. Ariko dore basanze wa mudamu agiye kumuzanira icyayi muri presidence aho muri palais, basanga yaguye yubamye, yapfuye, crise cardiaque. Nta kundi. Umubwiriza 8:8 ijambo rirakomeye. Amen. Umubwiriza 8:8 witere hejuru ugire gute ku mbaraga Imana igutije, ariko umunsi nugera aya magambo niyo ukwiye kumenya ko uzabamo. Amen. Abyumvise? Egana ngo yitwaga Staline, niwe yagiyise. Yari afite andi mazina. Murazi Staline cyo bivuga? Ntabwo mubizi? Chuma. Yise chuma. Yise chuma. N'imiga kayita amazina ye Stalingrad biki. Bandubwira ngo muke gutinya Imana kurusha ibindi byose. Imana yabwa icyubahiro. Umwana w'umuntu akwiye gutinya Imana kurusha n'ibindi. Tugaruke muri Zaburi yacu. Amen. Twasomye ku murongo wa 1 n'uwa 2 twavuze impamvu Dawidi yavuze iki. Ngo n'umunyamubabaro n'umukene, ngo Imana imumve imusubize. Hanyuma twabonye ko Dawidi ntabwo yari umukene mu bintu by'isi. Amen. Ahubwo ariho arereka Imana uko Imana, amen, imubona. Ntabwo Imana imubona nk'igihangange. Imana imubona muri misère spirituelle. Imubona uko ameze mu mutima. Hano ni bikwereka humilité ya Dawidi, guca bugufi kwa Dawidi. Twatanye tuvuga iki? Uti iyo uri imbere y'Imana, haleluya, ntabwo ukwiye wowe guhagarara uko wibona. Ukwiye kubazi kubwira Imana aba ariyo ikwereka muri wowe uko ubibona. Uko hari igihe dushobora kwibeshya tuwe tukareba ibigaragara, ukita igihangange kandi uri ingorwa. Murazi Dawidi
kuba Imana yaramwise umuntu wanejeje umutima wayo, hari impamvu zitandukanye, ariko impamvu nyamukuru, Dawidi igihe cyose yitwararikaga kumenya uko Imana imubona. Amen. Mwaza ko abantu benshi nubwo bitwa abakristo, ni benshi bajya imbere y'Imana ngo ibarondore, katana bari benshi. Cyo kibazo. Amen. Haleluya. Ni kibazo. Epi ikindi kitangaje rero, amen, nuko iyo Mana tudashaka kwiturondora, tudashaka ko tumenye uko itubona binyuze mu ijambo ryayo, niyo tuzahagarara imbere yayo. Icyo kibazo ntabwo tuzahagarara imbere y'abantu, tuzahagarara imbere yayo, kuko isi utabanza kubitegura hakiri kare. Nimboneka imbere yanyu ko ntunganye kandi imbere yayo ntatunganye, sindi umupfapfasi, kuko ntabwo mwebwe nzahagarara imbere yanyu, nzahagarara imbere yayo. Nkwiye kwitwararika rero mu buzima bwanjye uko yo imbona. Imana ishimwe. Ariko twebwe duta umwanya wacu, ibyo dushaka kugaragara neza imbere y'abantu. Mwabise baza kumarira iki? Abantu baragushuka gusa mu gihe ukiriho, hanyuma umara gupfa rero bamwe muri bo bakakuvuma. C'est le problème. Aya magambo rero y'isengesho ya Dawidi, mwumvise uko yatangiye, mwumvise atangira ajya gusaba ibintu, mume gutsinda Abafilisitiya. Yatangiye ababajwe n'ubugingo bwe. Imana ishimwe. Amen. We yabanje kwitwarika ubugingo bwe. Abana abantu benshi iby'Imana bigarukira ngo Imana ibakorere ibahibi. Ntabwo ari bibi gusa Imana iguha ibi, ariko igikuru ukiye kumenya icyo ari cyo. Igikuru kinezeza Imana ni iyo ibonye ko witwararika ubugingo bwawe, uko yo ikubona, ugashira imbere ibidapfa bidashira, aho gushira imbere ibishira by'akanya gato. Uko ibi dushaka ko Imana iduha ni iby'akanya gato, ariko twebwe ubwacu, ubugingo bwacu, notre esprit, notre âme, umwuka wacu, ubugingo bwacu, n'iby'ibihe byose. Imana ibona tuzanye imbere yayo, umpa inzu, umpa ibiki, umpa amahene, urumva? Muravuga yakose, bibaza ko ibi nibyo, nubwo nabaha amahene yo ku isi yose n'ingamiya zose, dore mu minsi mike baraza gupfa. Umwana w'umuntu ni imyaka 70, ukomeye ni imyongo 8 akaba atumutse. None se bizamumarira iki? Aho kugira ngo babanze bitwararika iroho yabo izaba iteka ryose, bo bitwararika ibintu bishira by'isi. N'abanyabyaha batanyubaha barabifite n'ibya mirenge, ariko imbere yanjye ni ingorwa, kuko nibapfa ndabona aho bazajya, kuko Imana yituriye ibona n'iherezo ryacu. Dawidi rero niyo mpamvu namukunze, yashiraga imbere ibyo Imana ishira imbere. Imana yahabwa icyubahiro. Haleluya. Mu Gifaransa navuga ngo, nusenga uvuga uti, oh Dieu, que tes priorités soient mes priorités. Mana, ibyo ushira imbere aba ariyo nanjye nshira imbere. Que tes priorités soient mes priorités. Haleluya. Ibyo ushira imbere aba ariyo nshira imbere. Cyo ni ikintu gisabwa gusa n'abanyabwenge mu Mwami. Ibyo ushira imbere aba ariyo nshira imbere. Dore muri Zaburi kandi ya Dawidi, amen, haleluya, 139, turagaruka kuri ya yindi, tume ku murongo wa 23, umve isengesho rye. Mbega umugabo w'umunyamasengesho. Dawidi yari umunyamasengesho.
Mana ndondora umenye umutima wanjye, mvungutira umenye ibyo ntekereza. Amen. Urebe yuko hariho inzira y'ikibi ndimo, uncerere mu nzira y'iteka ryose. Amen. Mwumva rero arasenga iki? Imana imwe gusinda abafilisitiya, rero arasaba iki? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Ngo ndondora umenye umutima wanjye. Uyu ni umwami Dawidi. Ngo ndondora umenye umutima wanjye. Éprouve-moi, unsuzume, ungerageze, et connais mes pensées, umenye ibitekerezo byanjye, ibyo nibwira. 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, undebere niba ndi mu nzira idatunganye, et conduis-moi sur la voie de l'éternité, unyobore mu nzira igana mu bugingo bwite biteka. Aya masengesho murayumva? Ibanga yabayasenga ahubwo twe ngo mpa akazi, mpa biki, mpibi, niyo dushira imbere. Ese birumvikana? Ibintu ndababwira ntabwo babikunda abantu, kuko ibyo Imana ikunda abantu ntabwo babikunda. Satani arabibangisha. Wanyumvise? Dore Dawidi icyatumye Imana imukunda. Kuko icyo Imana ishira imbere nicyo yashize imbere. Kuko ingoma azayivaho, kuko urupfu ruzagera ave ku ngoma, ariko ubugingo bwe buzabaho iteka. Naho tutwira muri za tarara gusa zaho za kirokore zidafite umutwe n'amaguru. Ni bangahe bitwararika umutima wabo bawuzana imbere y'Imana ngo basuzume? Ni bangahe? D'ailleurs je pense que no masengesho y'umuntu aho ari sinzira imbari we nimbari hehe, ni bake bagena imbere y'Imana bagasenga nk'uko. Kuko dusenze nk'uko ku munsi abantu babona impinduka mu buzima bwacu, uko dutekereza, uko tuvuga, uko tugenda. Uko changement yose ituruka imbere mu mutima. Ntabwo uzahinduka bitahereye mu mutima, ntibishoboka. Mu ijambo rimwe rero abantu bari kuri rya jambo rikomeye Imana yabwiye Abayuda ngo ubu bwoko bunyubahisha iminwa, imitima yabwo iri kure yanjye. Benshi niko bameze rero. So peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Mana mwami mwami, ngo bavuga ngo mwami si bazajya mu bwami bw'ijuru, ngo bakora gusa ibyo data ashaka. Voilà. C'est le problème. Abantu ntibazi icy'ingenzi ko ari umutima wabo. Bazi ko bakeneye amafaranga, bazi ko bakeneye amazu, bazi ko bakeneye sinzi ibyo ari byo, bazi ko bakeneye kujya muri Amerika, bazi ko bakeneye kujya muri Australia, bazi ko bakeneye kujya hehe. Ariko ntabwo ndumva uravuga ngo bakeneye kujya muri Togo. Kubera iki? Ese muhahora iki? Muri Amerika, muri hehe? Cyo nibyo abantu barimo. Ureke Togo y'abandi, ko nacyo nyigayaho. Reka dufatire kimwe. Ko ntarabona abantu mu ma YouTube yanyu bavuga ngo urabizi nkene kujya rwose Yerusalemu mu ijuru. Ni bangahe? Ni bangahe? Nibaye muzi ubona ngo afite rwose umutwaro wo kuzagera Yerusalemu mu ijuru. Genda urebe hariya ku YouTube. Iyo umuntu ashaka amafaranga y'abantu akubitera ati urashaka kujya muri Canada, dore inzira yihuse. Urashaka kujya wajya na muri zo Canada n'izo Amerika, genda urebe abantu ko bakubitika. Elvis, abantu baracyari mu bintu bishaje. Ega bwa Burayi bwa kera batubwiraga mu gihe umuzungu yari umwe gusa tumaze kubona n'amaso yacu, sibyo? Ibyo ntabigihari. Mukwiye kuva muri ibyo. Ahantu gusa kwiye kwifuzwa na Imana yibera.
aho ni ukwiye kwifuza kurusha ibyo bindi bya Amerika n'ibiki byose. Ariko uzajyayo gute? Ngo nta gihumanye izajyayo. Niyo mpamvu Dawidi yarabimenye, nta kindi cyamurazaga ishinga, nta kindi yazanga imbere y'Imana. Ngo Mana ndondora umutima wanjye, gerageza umutima wanjye, urebe ko hari ibintu bidatunganye byatuma ndimbuka, ubinkize Mwami, ume kubyihana winyereke, hanyuma unyobore mu nzira y'iteka ryo yose. Ngayo masengesho Imana ishaka. None amaze gusenga gutyo, Imana yamuhaga n'ibyo atasengeye, ikamuha gukubita abanzi, ingoma ye igakomera, ikamuha igitinyiro. Ariko twebwe tujya gusaba iby'Imana ishira inyuma, ryo dushira imbere. Murumva ikibazo? Mwebwe rero mwaje gusenga amasengesho mara kwezi, nimba dushaka kubona Imana ikuzwa mu buzima bwacu, dutangire tugere ikirenge mu cya Dawidi mu byerekeye misengere. Fata iminota 5.